Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek? Wen tatang, ilakad dagiti papeles, iti kasta kat legal ti amin. Di ka mababalaw, nukas tati kayat mo nga ramidan, anak ka. Sipod pa'y idi kat planok dayto yan. Saan laang ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Kat itatanaragsak matan iti dan na ti sabali a babae. Panawon matan tapno aramidak ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ka. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat, tadamot problema ti matris mo. Inaklon kun asi pupuso ti kastoy akasasaad ko tatang. Amok nga imposible ngagsikugak. Ni Valerie laangan tinamnamak ita tatang. Amok nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta, anak ka. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanyak. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenroll ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian nyo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man amun anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat napay atulungan ti saan na akadara ngem dagiti kaanakan na. Kaya't na siguro mo't amapadasan ta agbaling nga inaa. Sa balilat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwarta na ray tabakit. Noon niya man ti desisyon na wano plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, ta nagrigatan na day ta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto ti kasay nga aramidan na. Agasam ngay tapagadalan na pay dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo, bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga ita ti aldaw, Brian? Dumtang to ti panawan nga agsangit dayjay amarive. Unay kan. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pay kiti dayta nga ampun na? Ay nawaw talaga. Ni Marivic nga tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pay dayta nga ampun na, ta matulungan na. Dagiti ngay kaanakan na, awan, di na pay mo't maikan iti allowance da. Eh nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo mo't kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti dayjay a Valerie, itad na latakuman kadagiti kaanakan na akadara na. Inya, Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan ken kwa na inton kumapsot, kat saan mo't nga rod nga agsikaw. at damot panunot ti kapsat mo. Nanakam ni Marivek. Pat-check nga dati plano na para itibiyag na. Ay na, diwa mo tatang. Saan analaka ti agsasao kunak tumat? At damot tiniti kapsat mo dayta No may papaniti dayta banag. Isumit tayong ti makamong ang desisyon para itibagina. Agrobwata kun, Mami. Mabiit lang nako. Ada ka di ibilin nyo, Mami? Naibus samot ten ti allowance mo. Ada pay laang nabati.
Sa anak met ngamin unay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita amangan mat no agbisbisin ka iti pagadalan nyo. Saan matkit di, mami? Awan rumbang apagdanagan nyo. No maibos ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, mami. Agrobuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain tasan agastado na ti anak mo, Maribek, anak ka. Siya na kasi tilado mga ampun, tita. Saan mat kiti tatang? Ba nag-apagyamanak launay? Agasam man dayta apan ang isakit mo iti ampun mo, Marive. Oh, anya man ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mat ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa iti tumulong iti sa bali a tao, ngem ti tumulong kadag iti kakaanakam. Saan asabali at tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara dayjay nga ampun mo. No siya, imbilang kun kaspud no nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adag iti kakaanakam ti tulungap. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam taw dagitang aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Apa yan na nakaw? Nan ano ka? Diya ka mo tatang. Basta maditirik na. Ay nawaw, agpa-check up ka nga ro doon Wan tatang. Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay meten. Uweng, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apok. Uwing gaya, pagpa-check upan nyo nga inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasayat big nga rod no kasta. Tapno saan kay amarigatan nga ag-commute. Asino di mawag bakit? Tinalaeng akabsat ko Anya tinyawag na ka. Adda ka no yung hospital ita. Apa nga day hospital? Anong tikapsat mo? Diyak mo Kimaro siguro an na yun na. Ay gat mapan mo sa rungkaran Masaduta. Kan may sa, busy akmat laang. Da si naging Cheryl ngay. Ay na, sigurado masadot mo't lang dagiti anak mo. May mayat latamot ano bisitaan nyo tikapsat mo. Ay na, kas na kunak itayan, busy ak, Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitan asarong karak day tatao. Di ka agungot bakit? Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumat ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw. Kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikasyon ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglain nga yung tamayaton tirik na manakaw. Wan nga rod tatang. Saanin ang mabalin nga agbanuga. Di mo unay nga min Numabaleng kit may salaang kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti agsurrender. Naimbaglain tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mangampon kini Valerie. Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanak idi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awandang agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kasladakas unay ti ampun ko. At dalat taday ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda day ti tao, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Rubey. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw, kat awan kayaw ngagpakita. Uray di masansan ti panagapat akin ni Fernan, kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod tatang. Hey daw, saan arasunday ta anak kaw? No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit. Ngam daytoy ti tandaanan na tatang.
Awan tinamnamaan na atulong manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga, kat madlaw ati kwarta lang ti kabsat mo ti pagin-interesan niyaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na, tatang. Ya. Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kabsat ko. Noon na sayat nga ibaga, pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag ka. Kat anyangay, naragsak kan, maribeg. Ay nawaw, apay akas tamanin manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan da anak kapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok ha? Sipod pa'y ide, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Iso a pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung nga imposible nga agsikugak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y balay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu manang. Saan tay ko mga ipasa iti sabali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, mami. Sa dino ti ayan nyo, awan mat tao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital anak ko. Anyat arami din nyo dita, mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti kasasaad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay ko lakitaan ni Apong, mami. At da pagluganam, Ag-tricycle laklatan, mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Ay day, ang yaman aklaunay apok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wait, isubat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agan-andan ka. Agpakadaakon, mami. mala, agan-anat ka anak. Ikandadom ana imbag ti balay, ah? When, mami? Na ospital mo't gayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay nawaw, sarungkaran nyo mo't Busy up. Kas tamot akanayon ti bagam. Busy ka akanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagijay pailaang mo't ti kunam. Saan damot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamu ka man lang. No siyak, sarungkarak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, numapan ka. Di na kampilitan. Iso asaan anak kaadal dagiti anak ta. Kas tangamen ti panangisurom kadakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang, no anya tibilin ti doktor, iso ti aramidan nyo. Wen, anak ko. Ni, apay kasla saan kay anaragsak anak kaawit tayon? Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sabali ti ugali na. Iso apa nagkunak, husto laang ani Valerie ti tinulungan ta tatang. Ngamin, isumot ti mangisaksakit kadata. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga rod tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanan tayo, mami. Apong. Wan, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay tatang, mangantayon. Umuna kayo namangan. Sa anak pa'y mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin tatang, masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, inton madamdama. Naimbag man ta nakaruar kayong matlang adagos iti ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkara di ospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Tian niya, tatang. Maawatak itan. No apay amas pinili ni Marivek ti mga la itampon na.
ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay man ay. Una, tatila mat ibagbagana. Anya, Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanya kon. ay nawaw. Aging kakadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at ahaw ti tinulungan ti kabsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot dayjay. Isu damot tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit? Ustula ang tinaramid ti kabsat mo. Kita kat agapit mo nita. Nasingput ngamin jampon na. Kasta pay lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan latam mo. Sapay sa bali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Lanya mo ti insursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isungaklo namun bakit? Amo kaday nga ugali yu ti may sa ama kagapo. No apay a pinili ni Marivic ti tumulong iti sabali a tao. Ngem ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! Adda tay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma. Ngam no maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Isu adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.